Ti si snimila film sa Zmajem. Je li to isto? Nije ta Slađa, druga Slađa. A ko? Ispričaj njoj. Ta je Slađa iz Banja Luke. Nije to ta Slađa. Pa i ona iz Banja Luke. Pa ja sam. Moji su od tamo. Pa ona iz Banja Luke, Zmaj. Krupnija je. A nisi ti sa mnom nikad sretala u Tunjicama u onoj drvenoj... Ma jeste se sretao. Bila je tamo. Stvarno? Ali se ja ne sjećam. Ne sjećaš se meni. A daj podsjeti me, gdje smo bili? A šta bi se desilo ako bi se pustilo nešto što su ljudi ubirneli mobilni telefon i za moji leđa, bez mog pitanja i tvoga to ako bi ja dokazao tebe i sebe. Tačno na raskrsnici se odvaja za Prijedor. Na sredu. Na Petlju. A tamo je postala jedna drvena ružno od dasaka, jedna gostionica, kako da kažem, jedna. I tad si imala 21, koliko sad imaš godina? 32. Pa to je taman bilo to prije. Svađo, da li si ti snimala sa Zmajem porno film? A možda da, mislim, možda nisam znala da me snimaju. A šta si radila Jer ti sa smo Zmajem? bili u sobi. Kad si bila crna? Pazite, bili smo u sobi. Ti i Slađa. I te godine je moj Zekonja pobjedio na Kočićevom zboru pred 100.000 ljudi. I sada velika slika mog vola bodača tamo bila i meni viču riči ko Zekonja. Ja vičem, onaj me Bato udara po dupetu. A ti si u crno bila ofarbata. Crna je bila. Sjećaš se da sam sav kondon polomio, samo prsten ostao do jaja i sjećaš li se da si rekla ne mogu više, Zmaje, pusti me nakon 3,5 sata. Ustani, Slađo, i restan. Priznaj sve. Da li si me poznala ovdje? Hoćeš ti mene oprostiti ovo? Ovo je prošlost. Od danas... Ero, pa čuješ šta se ovdje dešavalo? Možda Zmaju da si se svinuo, možda bi te i poznao. Čekaj, Ero, je li moguće da je ovo bilo? Moguće. Da su u drvenoj kući... Ja sam je prepoznao odmah, samo što ona nikad mene... Jesi znao da je to Slađa? Da je ušla meni u WC, ja bih rekao, sjećaš se, ja sam te vodio u WC da s tobom pričam. Mariću, zašto? U našem narodu se kaže... Nemoj mi pogledati svat, nisam ja nju vodio da ja sa njom vodim u toalet, nego da snima, da pričam baš i ne sjeća to. Da se razumije. Se ti sećaš Slađo? Pa malo, kao Kao kroz magu. Mariću, sljedeća emisija doneste materijalni dokaz. Da donesemo snimak. Znaš li da nisi mogla moj kapacitet izdržati? Kondon je sav pocijepan, samo je prsten do jaja ostao, sve pocijepan. Maso, dođi, presudio. Da li je među njima bilo nešto? Maso, dođi. Ja tako bilo. Ustani. Objasni. Ustani. Ustani. Ne smiješ to prije braka. To možeš, ja sam pitao... Slušaj, to možeš, ali diskretno. Da se to raspravi, šta je to bilo? Diskretno možeš, da te ne vidi Vesna, ubit će te. Ustani. Ma mene je strah. Sjećaš se meni, imao sam tako. Ma zade se ovako. A bio je plav, imao je 2 metra tad. Crne je bio. Imao je bradu. Imao je bradu i bijelu kobilu. Imao je kobilu Na bijelu kobilu. Sve je povezano ovdje. Ona kobila te skakla na snima. Ja sam mislila da je princ sa bijelom konju, a ono je kobila bila. Ima snimak. A znaš ko da se snimio? Boris Kidra iz Banja Luke, htio sam da ga tužim. Pa se je to proširilo od telefona do telefona, tad svi sam u nas postali telefoni. I onda je došlo do interneta. Jer su oni u sobu unijeli bez mog izuma tebe snimili. Su ulazili izlazili. I onda su, kad je to pošlo, ja sam htio zaklati toga Borisa. Sam njega našao u Banja Luci, on je bježao od mene. Htio da advokata... Zato što je to nije profesionalno snimljeno, to je snimljeno kratko. Na prevaru je snimljeno. Ti si sa mnom bila 3,5 sata, a samo je snimilo par minuta. I to pri kraju kad se ja izmorio i viće riči ko Zekonja, mene udara pod upad, a ja se izmorio. Pa svi znaju da je to amaterski snimano. A ko te tu pod upetu? Zato treba... Slađa ga je tu. Me udarao pod upad, Željko Lekić. Čekaj. Ko je tebe udarao? Znaš da sam te jakio 3,5 sata. Da si rekla u svom životu. Sad sam kondon pocijepao, kondon sam prsten ostao. A čekaj, vi ste imali Zmaju publiku. Znaš li da sam ti dao 10 Ivana, da li znaš da je Zmaj sa Slađom snimao u nekoj kući porno film sa kobilom? Slušaj, dao sam joj 10 maraka, pa sam joj na kraju i Oto.
Oto sam ti te pare. Dao sam ti pa sam ti oto. Čekaj, ti si Slađi dao 10. A taj što je snimao mi je dao... Čeki 10, Dao je Gazda tebi! Tebi je Gazda dao 10 maraka. Ja sam rekao da nema ni za autobuse, ti si meni jednostavno dava te pare. Ali tebi je Gazda dao u toj prčvarici. Evo ti kaže 10 maraka, da sam prebaciš tamo do prvobitnog mjesta, tamo gdje te čeka ekipa. Znači, Zmaju da nije zaslužao ni 10 maraka, po meni. Ne, zaslužila je dobro, profesionalno radila, samo nije mogla oko moj kapacitet. Pa trebala da odradi, brate, pa. Ljudi, ako ne vjerujete, ima tamo, ajde ko zekonja riči više Boris Kidra, a ja, a ona, pa ustanem pa opet. Na internetu, na Facebooku, nađi, sljedeće mi, Bio je mlađi tad, sad ga ne prepoznaje. Možda kad bi se skinuo, ja bi ga prepoznao. Ne, sutra si mladoženjan. Ja sam htio s tobom napričati. Samo do struka. Mariću, donesi snimak. Pa šta vam je? Eros, donesi snimak. Javit će, riči kad je ko zekonja, Boris Kidra viče. A ko ti to viče? A ja vičem ko zekonja. Ajde, ponovi kako se ono riče. A čekaj, a šta se radio, ko je pokretno? Ajde ko zekonja. Ajde. Urot od pozadi. Slađo, ustani i pokaži mu. Slađo, kako je to bilo? Ajde, kako se, a šta si radio kukovima i kako si... Jesam. Kako, ajde, pokaži. Sjećaš se da sam promijenio 3 poze, nisam ga ištekao, kad sam te uštekao. Promijenio sam 3 poze, nisam ga ištekao, ja kažem, ja te obrnem, ali ne ištekam. I onda vičeš to, ali nisi tako stavio. Kako si, ovo? Kako si stavio? A gdje si ti bila? Donese snimak ima, postoji. A gdje si ti bila, Slađa? Kako si ti stavio? Banja Lužina. Tačno da smo se prijatelji u Drvena. I to je restoran, to je obični restoran. Ali je dolazila sva policija iz Banja Luke, ne policija nego... Ama čekaj, gdje ste se vi trpali, bre? Na sve duvice. U restoranu! U restoranu! Nju su doveli meni ljudi! Gazda je meni nju dovu. Zmaje, ima jedna Slađa, ne može joj niko ništa. Sam tražio koja gladna seksa, koja kada ne može. Ko je ta Slađa? Kaj ima najma sedi? Nađi ima Slađu kao crnku. Sam Riku. Ali baš onako, iz duše ono. Kako si tad, nisi baš onako. Jače. Nisi tako. Zmaju, nemoj da te Vesna ostavi sad. Nemoj da otkažemo venčanje. Jeste vas ljudi gledali? To je prošlost bila. A čekaj, to je ljudi prošlost. gledali? On je sad izlazli. I na telefonić je snimio taj Boris. Kako mene bato udara po dupe. Ajmo malo o Miki. Čekaj, samo ja da dam završnu reč na ovo. Da čujemo. I ti meni zameraš što sam ti rekla da vrediš jeftino. Samo kod žene, Zmaju. Nisam uzela pare. Gazda je ti dao pare, ja sam ti oto. Nije Gazda dao pare, Gazda je dao. Znači ja sam dala veću cenu. Pare dao. Ja sam imao običaj kad dadem pare onda uzmem. Ti se ljutiš na mene što sam ti rekla 30, 50, 100 evra. Pare nisam uzela. Aleks, da li ti veruješ da se ovo desilo? Ovako ću opet biti čovjek, ja sam rekla da stvarno... Evo, izvini, ja sam to sve jutro sam noći sam raspravio. I ne mogu da tvrdim to, jer ja stvarno sa tom djevojkom nisam pričala o njezini. Nevene, da li ti veruješ da se ovo desilo? Desi. Ti misliš da je Slađa uzela u mašinu Zmaja? Jeste. Mislim da nije sigurno se to desilo. Mariću, doneste snimak, ima na internetu, ima na Facebooku, doneste snimak. Ali nije to ta Slađa, Zmaj, nije to ta. Znaš kad ona vidi živi... Slađa, ja mogu reći, da je Slađa promijenila mnogo lica. Tada si imala 21 godinu. A onda kako si se čudio da je imala onako velike cice? To je bilo prije 10-12. Je li imala velike duže? A imala je velike cice onda, a ti se čudio da ima velike cice. Crnu kosu sad ima, sad imaš plavu, crnu kosu. Oni više sad malo Slađa, malo Zorka. Malo trupci motorka, opije se više koja, eto gdje je snaga moja. Malo Slađa, malo Zorka, malo trupci motorka, popije se više koja, eto gdje je snaga moja. Ajde, završi sa onim.
Ajde. A glasom, najglasnije. A kako sam je jašio? Slušaj, ja doživim orgazam, ali nema ti više. Još je rano. Hajde, Zmaju, sedi. To poslije ponoći. Dakle, ja razumem te tvoje ispovesti. Dosta. Posle ponoći su Ispričaj se, hajde, krenemo Samo prsten od tundona do jaja, ovo sam se raspao. I onda si švicarski donio neke Priče, što pričao se od sutra. Miki, da li se ovo desilo ili Zmaj sanja? Pa dajte snimak. Mislim, jedino što se desilo da je Slađa njega zahalo zadnji pola sata, a on se primio kao konj. I Slađa ga jasi, lonđira ga, što bi rekli. Lonđira te Slađa, a ti... Niče, ali Zmaj niče. Ona ga je naterala da muče, da njače. Doneste snimak. Slađu, kako je ono govorio?